عقبا طلبی آه سحر باید کرد، دنیا طلبی عزم سفر باید کرد. عقبا طلبی و باز دنیا طلبی، این ناز به علمی پرثمر باید کرد. با نام یاد خدای مهربان سلام و برنامه نوبتی کتابخانه است. امیدوارم همگی خوب، صحت، سلامت و عشق و محبت در خانواده‌تان باشه. مهمون امروز در برنامه ما عصام‌الدین عطایف، کارشناس مسائل تکنولوژی یعنی تکنولوژی معاصر و یک فعال جامعه شهروندی به برنامه خوش آمدید. شما یکی از جانبداران خیلی سرسخت کتاب الکترونی هستید و چرا؟ جانبدار کتاب الکترونی هستم، لیکن زیادی کتاب کاغذی نیستم، با بویی نیستم. یعنی من جانبدار آن هستم که هر دو فرمت کتاب و فرمت های گوناگونی کتاب های چند رسانه‌ای رشد یابند در جامعه. یعنی ما از یکی برای به خاطر دیگری دست کشیدن، خصوصا در این دوره، از موافق مقصد نیست، ثمراناک نیست و تکیه کرد با کتاب‌های چند رسانه‌ای رقمی. چون یکی از برتری‌های کتاب چند رسانه‌ای آن است که عرض کردیم اگر من یک کتاب الکترونی داشته باشم، اون رو به شما تقسیم کنم، به چند نفری که اینجا نشستن تقسیم کنم، همه شما صاحب کتاب الکترونی میشوید و از من نیز نسخه من نیز از من نمیرود. در فرق اگر کتاب کاغذی باشد، یک کتاب کاغذی من داشته باشم، به شما، به یکی از شما یا تحفه یا فروخته میتوانم. همون بعد از اجرا کردن عمل یا فروختن یا تحفه کردن، یک نفر صاحب کتاب میموند، یعنی شما فرض کنیم دلیر صاحب کتاب میموند، یک کتاب از من میرود در شما پیدا میشد. یعنی در همزمان از اون کتاب کاغذی تنها یک نفر بهره برده میتواند، یک چند نفر بهره برده نمیتواند. با یک کشورها که خیلی پیشرفتن و ترقی کردن، اگر ما با آمار نظر کنیم، نه بس که اونها سرعت اینترنتشون بلند است، دستگاه‌های خیلی خوبی هم دارن برای خدمت رسانی، ولی نشر کتاب‌های کاغذی در این کشورها به مراتب بیشتر است و سال به سال می‌افزاید. چرا در این کشورهایی که اینقدر اطلاعات رقمی رشد کرده است، شما متخصص این سوال است، در برابر این کاغذی یعنی طبیعی هم خیلی رشد میکنه؟ ببینید، خود همین نشان دهنده آن است که نیاز انسان با کتاب‌های فرمت‌های گوناگون چند رسانه‌ای از کاغذی با بویی سر کرده تا کتاب‌های رقمی گسسته نمی‌شود، کم نمی‌شود. هر چیز بیشتر باشد کتاب‌ها نیاز همانقدر زیادتر می‌گردد. یعنی در هست مشتریانی هست، خوانندگانی که بیشتر توجه دارند به کتاب‌های کاغذی، هست مشتریایی که خصوصا جوانان بیشتر پیگیری میکنن از کتاب‌های چند رسانه‌ای فرمت نو رقمی. عاملی که تشویش آور است و کشورها میخوان بسیار امروز سرش اندیشه میکنن، این همون امنیت اطلاعاتی است که اینم به همین کتاب هم ربط دارد. یعنی بسیارها مطمئن نیستن، میگن وقتی که ما همین کتاب یا سرچشمه‌ای که طریق واسطه الکترونی پهن کرده میشود، همین منبع تا کجا به فکر شما معتمدن و چی باید کرد که آدمو فریفته نشون. برصورت کتاب‌های کاغذی یک مرحله‌ای را میگذرن، مثلا ناشر میبیند، سرمایه‌گذار میبیند، نشر میشود و اگر رفت و کجای کمبودی هم باشد زود جمع کرده میشد، اثر نو اصلاح میشود یا پیشگیری کرده میشود. ولی این کتاب‌های رقمی یا الکترونیکی ما میگیم اگر یکی پهن شد مثلا میلیون ها میشود، شاید از میلیون ها بیشتر و بسیار مثلا بارگیری کرده میشود، دیگه جمع آوری اونها مشکل میشود. در اینجا خواننده چی گونه درک کند که معلوماتی که از این طریق گرفته میتواند صحیح هستند، درست هستند و این طرفی کارش خیلی است؟ تشکر. بسیار سوال خوبه که برای جواب گفتن ساعت‌ها بس کم است. روی کرد دیگر باشد. روی کردی که در حاضر شما نام بردید نسبت به کتاب‌های کاغذی، روی کردی بسا معمول در دوره گویم تو دوره جامعه اطلاعاتی رقمی بود، یعنی تو آغاز عصر 21 و روی کردی بسا خوب بود، چون دسترسی به کتاب‌ها محدود بود. باز هم میگویم کتاب کاغذی دسترسی همزمان یک نفر داشته میتواند. بنابراین در اون زمان چنین روی کرد ثمراناک بود، یعنی سنجیدن در زینه‌های گوناگون تا به نشر رسیدن یک کتاب و سپس دسترس کردن آن به خوانندگان. در دوره رقمی باشد، نه تنها کتاب چند رسانه‌ای، بسیار رسانه‌ای است، بلکه کانال‌های دسترسی، کانال‌های انتشار اطلاعات و مطلب و دانش نیز چند رسانه‌ای اند و روزافزونند و
татбиқи рӯйкарди асри аналогӣ дар асри рақамӣ басо мушкил асту бурдборӣ зиёд металабад. Бурдборӣ ба он маъние ки мардуми мо истифода мебаранд не. мушкилиҳои зиёдеро бояд паси сар кард ва ҳамарӯза мушкилиҳои фарз кардем фардоина аз имрӯза ҳатман фарқ мекунад барои пешгирӣ кардани он мушкилиҳое ки пеш бурдани он мақсаде ки шумо гуфтед. дар ин ҳолат роҳи рӯйкарди басо табиӣ ва боэътимод ин рушд додани тафаккури интиқодии шаҳрванд аст. агар шаҳрванд худҳимо бошад дар ҷараёни каналҳои иттилоотӣ бисёр расонаӣ ҳадди ақал то андозаи муайян дасти кам то андозаи муайян метавонад худро ҳимоя кунад ва маълумоти заруриро дарёфта аз ӯ бо роҳи созанда истифода барад. технологияи заруриро бо роҳи созанда истифода барад. чунки боз ҳам мегӯям шахсони масъул, ниҳоди масъул ҳаргиз бо рӯйкарди асри гузашта дар асри нав муваффақ шуда наметавонад. баръакс ҳар қадаме ки татбиқ мешавад дар доираи рӯйкарди асри 20 дар асри 21 ин бар зарари худи ҳамон ниҳод мешавад, бар зарари ҳадафи ниҳод мешавад, бар зарари ҳадафҳои давлат мешавад ва бар зарари ҷомеа мешавад. чун боз ҳам мегӯям назорат кардани ҳамаи каналҳое имрӯз скажем 100 канал бошад, фарду 150 мешавад. ҳамарӯза назорат кардани онҳо имконнопазир аст. бинобар ин такя карда мешавад ба рушди зарфияти инсон, ба таҳкими тафаккури интиқодии шаҳрванд ва шаҳрванд яке аз шарикони боэътимоди давлат дар таҳкими амнияти иттилоотии кишвар мебошад. дар худи тоҷикистон низ яке аз санадҳои басо муҳими ҳамин раванд консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин чизро талқин мекунад. ман аз ёд мегӯям ки гуфта шудааст ки дар ҳамин санад гуфта шудааст, санад аз ноябри соли 2003 қабул гардидааст. гуфта мешавад ки амнияти иттилоотии ҷумҳурии тоҷикистон ин ҳифзи манфиатҳои миллии тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ мебошад. фазои иттилоотӣ бесарҳад аст. интернет фарз кардем яке аз намунаҳои барҷастаи он. ва сипас таъкид мешавад ки манфиати миллии ҷумҳурии тоҷикистон ин тавозуни манфиатҳои шахсият, ҷамъият ва давлат мебошад. яъне ҳамин сегона шахсият, ҷамъият ва давлат ки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ вомехӯрад. агар манфиати яке аз ҳамин субъектҳо поймол гардад, манфиати миллӣ баробар мешавад ба 0 ё ба 0 ё ки манфӣ мешавад. наслҳои шумо ки дар шӯравӣ таълим гирифтанд ҳамин назара доранд, яъне намехоҳанд аз зеҳнашон бисёр дур кунанд ки аллакай дунё ба равандҳои нав, ба дидгоҳҳои нав ва ба бархурдҳои нав ниёз дорад. шумо чӣ гуна шуд ки дар асри гузашта китоби коғазӣ мехондед? маълум буд китоби коғазӣ зиёд мутолиа мекардед ва омадед аввалин бархурдатон чӣ буд бо китобҳои электронӣ? масалан шумо аз насли мо фарқ мекунед. мо насли ҳастем ки дар ҳамин дохил калон шудем ва дидем, дигар канор омадем. бархурди шумо чӣ буд? мисли гузаштаҳо аввал қабул накардед ё ки шурӯъ кардед, дигар қабул кардед ки хуб дунё ҳамин аст, бояд ба самти китоби электронӣ рафт? як чизи раванди табиӣ буд. азбаски ин раванди аввал дар таҳсили донишгоҳ ва албатта устоде доштам, модари русиям Валентина Алексеевна Новикова. баъд аз хизмати аскарӣ ки дар Ленинград таҳсил мекардам, баъд аз 2 соли аскарӣ баргаштам соли 89 ва таҳсил давом додам дар яке аз академияҳои техникии Петербург, Ленинград он вақта инженери технолог бояд мешудам ва дарсҳои математикӣ, фанҳои математика, фанҳои дақиқ ба мисли сапромат, ярмех, гидравлика ино бисёр ба ман ба осонӣ дода мешуданд. ва ҳам курсонам мегуфтанд ки бояд донишгоҳи равӣ ки математикӣ бошад. ва сипас Валентина Алексеевна холаи валиам ба ман гуфтанд ки ҳатман бояд гузарӣ ба
математикаи амалӣ, прикладная математика. Ман гуфтам не, ман аз компютер меҳаросам. оғоз карда будем баъд аз аскарӣ омӯхтани компютер. беҳтараш математикаи холис мера, математика умумӣ. не, оянда математикаи амалӣ аст. ва ҷое маро маҷбур кардан, ҷое мутмаин карданд ки бояд гузарам ба математикаи амалӣ. ва гузаштам ба як курс поёнтар, аз курси 3 ба курси 2 гузаштам. таҳсилро дар математикаи факултаи риштаи математикаи амалӣ давом додам ки касби асосӣ дар ҳамин ришта ин барномасозӣ аст. ман барои он ҳамон одамои таваҷҷӯҳ мекунам ки 20 сол баъди худро ояндаи худро фикр мекунанд ва бибинед ҳамун хонуми рӯз ки ба шумо гуфт ки оянда ин мешавад, яъне рақамӣ мешавад, математикаи амалӣ бештар рушд мекунад. фикр мекунад ҳамин гуна афроде ки як оянданигорӣ ва як таҳлили дуруст тақдирсозанд. масалан мебинед ки як чизоеро мегӯянд, масалан дар замони худашон дуруст қабул намешаванд, мегӯянд ин шояд девона шудааст. чӣ мегӯяд ки масалан як оҳан дар осмон парвоз мекунаду дунёро мешавад аз идора кард ё ки назорат карду ё интернет чизе ба ҳамин шабеҳ. бори фикр кардед ки ҳамин гуна афрод чаро чунин назар доранд, назари тоза доранд ба оянда? аз чӣ сарчашма мегирад ин назарро? фикр мекунам хушбин ҳастанд ва инсондӯст ҳастанд. дар ҳамин Валентина Алексеевна модари Русия ҳамин хислатҳоро ман баръало медидам. басо дӯстонатон мегӯянд шумо аҳли мутолиа ҳастед, рост мегӯянд ё дурӯғ? کنون ببینید کتاب اگر سر کتابخوانی رود کتاب‌های بدیعی سال‌های اخیر کم اندر کم می‌خوانم، خصوصا 4 سال اخیر. سال‌های پیشتر کتاب‌های خصوصا زبان انگلیسی بسیار مطالعه می‌کردم. یکی از هوسمندان یا پیگیران نویسنده بسیار معروف غرب دن براون هستم. یکی از اثرهای مشهورش این کد داوینچی کد خیلی معروف است. بله. و تو اثری که سال 20 سال 19 The Origin اصلیت اصل همون اثر اخیرینش همین خوانده بودم. دیگر پیگیری نکردم که یک اثری نو پیدا کرد، یعنی هر زمان سنجیده میبینم، لیکن چند ماه شاید نیم سال اخیر نسنجیده بودم. مکتب کهنه و آدینه رو دوباره خواندم تماما. با مرگ سودخور تماما. چرا در این سال دوباره رجوع کردید به عینی، مخصوصا به آدینه و مکتب کهنه و به مرگ سودخور؟ چرا؟ فکر میکنم سبب یکی از سبب‌ها خودی پسرانم شدن. برای اونها پرسیدن که کدام کتاب‌ها در روند تعلیم تحصیلی مکتب باید خوانند. اونها سبب شدن کتاب‌ها رو خریدم، صفتی بس و خوبی کتاب و ورق زدم خواندم. سبب دیگرش آن بود که یک حادثه میگفت که مردم ما چند سال اخیر شد اهمیت میدیم با گفتار مردم، چی در گفتار عادی کوچگی اویلوی باشد، چی گفتاری رسمی باشد، بیشتر اهمیت میتن که چه خیلی استفاده میبرن کلمه های گوناگون رو. و بس و گوشخراش است وقتی مردم، خصوصا با مردم ادیب یا ادیب تراش یا ادیب نمو نیمچه ادیب با مانند اینها بسیار تبعیضانه نسبتی خوراک رفتار میکنن، خصوصا خوراک پلاو. همه خوراک آش میشد، خصوصا خوراکی که خمیر و برنج دارد آش است، لیکن تنها نسبتی در گفتار تاجیکی نسبتی پلاو فقط آش میگویند. امروز من چند سال اخیر مشاهده میکنم وقتی در طربخانه قهوه‌خانه میروید، پیشخدمت‌های جوان، خصوصا جوان مردها وقتی میگوید که نامگوی خوراک ها رو میگوید و میگوید که آش، میگم پلاو، باز آشی پلاو. حیران میشود، میپرسم آشی پلاو دارید؟ گویا که چیزی نو باشد، کلمه نو باشد، گویا تماما مخلوق دیگر رو دیده باشد، نه انسان رو. در دوشنبه، خصوصا در دوشنبه پایتخت کشور هست قهوه‌خانه ها، آشخانه هایی که نام
ҳамон ошхонаи қаҳвахона ба русӣ дуруст аст арз кардем яке аз ошхонаҳое ки чанд соли вуҷуд дошт плов сити ном дошт дар зери оҷонси омур кумитаи омур плов сити ном дошт ба русӣ ба тоҷикӣ шаҳраки ош ман махсус хӯрок фармудам ва баъд аз хӯрок хӯрдан хоҳиш кардам ки маъмурро даъват кунам маъмур омад изҳори миннатдорӣ кардам барои палави басо болаззат ва гуфтам додар бубин як маслиҳат мехоҳам диҳам ба русӣ шумо басо хуб навиштед плов сити ба тоҷикӣ ҳам бетабизона нависед ки шаҳраки оши палав ё шаҳраки палав чунки ош фақат марбут ба палав нест хӯрок аст кишварҳои туркзабон бештар арҷ мегузоранд ба забони мо ҳангоми истифода бурдани номи ошхона ё аскана ё ашхана бештар оно арҷ мегузоранд ва номи хӯрокро бо ош иваз намекунанд хуб гуфт маъмур ва баъд аз ним соли баргашта омадан дидам ки ҳамон хел мондааст ва ҳатто баъд аз баста шуданашам чанд муддате ҳамон лавҳа овезон буд ки плов сити ва шаҳраки ош яъне иваз нашуд ин сабаб шуд ки боз то ёбам аз китоби мактаби кӯҳна дар хотирам буд ки вақти садриддини хурдсол падараш мефиристад барои харидани биринҷ мегӯяд ки дурӯғ нагӯ номи ягон ошро ном набар ягон ошро ном набар ба дурӯғгӯӣ одат накун бигӯ ки ош мепазем мегӯям чаро нагӯям ки ширбиринҷ мепазем мегӯям номи ягон ошро ягон ошро ном набар ба дурӯғгӯӣ одат накун танҳо бигӯ ки ош мепазем агар гӯӣ ки ширбиринҷ мепазем сифати биринҷи сифати пасттар мефурӯшад ба ту бинобар ин танҳо гӯ ки ош мепазем яъне аз ин мебарояд ки худи устод айнӣ таъкид менамояд ки ҳар хӯроке ки биринҷ дорад ва сипас дар таҷриба медонам ҳар хӯроке ки хамир дорад вай ош аст ман ҳамин дар синф ва ин сабаб шуд ки амро дуюмбора хонам ва то ба мардум дар тавассути шабакаи фейсбук нишон диҳам ки ман медонам ки ин андешаи ман нест устод айнӣ ҳамино таъкид мекунад бисёрҳо мегӯянд ки хондани китобҳои соҳавӣ хондани китоб ба ҳисоб намеравад яъне мо вазифа дорем китоби соҳавӣ бихонем мегӯянд он китоби китобхонӣ ба ҳисоб меравад ки бояд бадеият дошта бошад китоби бадеӣ бошад назари шумо дар ин мавзӯъ чист буд солҳое ки ман ба хулосае омадам хусусан дар оғози солҳои охири солҳои 90 ва 2000 бештар ба кори интернету барномасозӣ машғул будам ва хулосае омадам ки китоби хондани китоби бадеӣ сарфи беҳудаи вақт аст ва бояд агар хоҳӣ коршинос шавид бояд китоби тахассусӣ бештар хонӣ танҳо китоби тахассусӣ хонӣ ва ин андешаи маро сипас таҳсили дуюм карата дар британия тағйир дод яке аз устодон дарси дар бораи қашоқӣ ва аз байн бурдани қашоқӣ дар муҳит номи дарс буд poverty and poverty in context ва рӯйкарди басо аҷоиб дошт яке аз мутобиқи талабот бояд ҳар донишҷӯ кори курсӣ месупорид ва яке аз раванди кори курсӣ хондани дасти кам 3 китоби бадеӣ буд ки вобаста аст марбут аст ба ҳаёти инсон хусусан дар кишварҳои рӯ ба рушд ва яке аз китобҳое ки тавсия дода буд хондам ва басо хушам омад ки ҳангоми навиштани ҳамин корҳои курсӣ ҳам рӯҳияи нав мебахшад ҳам илҳом мебахшад ва басо кори навиштам ҳам ба худам хуш омад ҳам ба устод илова бар ин дар навиштани ҳар як кори курсӣ ҳатман истинод меовардам аз бузургони адабиёти форсу тоҷик ки ин ҳам як ҳусни тозае мебахшид ба корҳои кардан ва сипас ба хулосае омадам ки бале дар воқеъ бузургон шунида будам барои тарбияи равонии инсон
барои ҳатман хондани китоби бадеӣ ҳам дар баробари китобҳои тахассусӣ ин ба манфиати ҳам худи инсон мешавад ва ҳам коре ки дар фаъолияти тахассусие ки дорад инсон мешавад. ва аз ҳамон замон инҷониб аз соли 2009-2010 инҷониб кӯшиш мекунам ки ҳар замон китобҳои бадеиро низ хонам. На танҳо китоби коғазиро, китоби электрониро на танҳо ба чашм хонам, балки бо гӯш низ шунавам. Яке аз бартариҳои дигари китоби электронӣ он аст ки ман дар бисёр чорабиниҳо мегӯям, мардум аз ин эрод мегиранд. Китоби электрониро ҳарфро нашинохта инсон хонда метавонад. یعنی آدم میتونه که خواندن نتونه ولی از طریق شنیدن اگر زبان رو داند حتما بهره برداشته میتواند. و بعض از همین کتاب‌های بدیعی رو میخونم و یک کیفیت خوبی دیگری احساس کردم، خصوصا بعد از خواندن چند اوچرکی ادیبی بسیار مشهوری دوره شوروی خدا رحمتی سلیمان رحمت الله و اوچرکی زلیخا. از اوچرکی زلیخا سر کردم خواندن، سپس به قصه های مجنون بیدش الحال خوانده ایستادم و میدونید یک در برابری مضمونی بسو جالب داشتن باز طرزی بسو عاقلانه استفاده کلمه های بلند مایه تاجیکی رو میبینم. ساختن کلمه ها از یک چند کلمه ها فرض کردیم وقتی دلبندی آدمان میگویند، وقتی میگوید که خودی کلمه انسان دوستم، خودی کلمه های به مثلی که بس من خوش است دانش بنیاد یا حقوق بنیاد، ساختن چنین کلمه ها در اثرهای اون استاد که در سالهای 80 نوشتند و 80 تا 2001 نوشتند برای خود یک کشفیات میکنم. در خاطر ندارم وقتی در دوره شوروی اگر همین اثر رو میخوندم هرگز فکر نمیکنم که به همین برتری، به همین خصوصیت زبانی تاجیکی و مهارتی چنین مهارتی ادیب من توجه ظاهر میکرده باشم. امروز این رو ظاهر میکنم، سببش آن است که همین روند رو، همین روی کردی چنین کلمه سازی رو من در زبان انگلیسی آموختم. انگلیسی بسا چندیر است، بسا تاباور است. هنگامی وقتی خواننده میخواهد اندیشه خود رو بیان کند، یکم محدودیت نیست که تو میتونی حتی 10 کلمه رو همچون یک جمله با تیره جدا کرده اون رو جا دهی و اندیشت بیان کنی. براتون آسان‌تر به انگلیسی است اندیشه بیان کردن با تاجیکی؟ وابسته است از اگر با مسئله های تکنولوژی مسئله تخصصی باشد آسان‌تر است، لیکن مسئله های از کردیم جمعیت خواجگی البته با روسی و تاجیکی آسان‌تر است. پیش از اینکه ما این برنامه کتابخوانی آغاز کنیم من یک سری به بعضی برنامه‌های همچنان کتابخوانی و کتابداری بعضی کشورها نظر افکندم. یعنی باید میدونستم و میدیدم که مثلا چی چیز در دنیا اتفاق میفته درباره خواندن و کتاب اینا. شما که چون متخصصی همین ساحه با همین ساحه تکنولوژی معاصر بیشتر سر و کار دارید در بخش اینترنت، من می‌خواستم یک سوال از شما بپرسم که چرا در ما بیشتر جنبه‌های منفی همین ظهورات گفته میشود؟ یعنی پدیده‌های اینا همیشه تلفن موبایلی ضرر دارد، اینترنت ضرر دارد، فلان تکنولوژی ضرر دارد، ولی در کشورهایی که امروز با کیهان میروند و خود چون مادری همین ترقیات هستند، یعنی استفاده در واقع برعکس از هر روز یک برنامه نو ساخته میشه، از برنامه نو تمجید کرده میشوند، راههای آسان شد جستجو میکنن و میشود. چرا در کشور عقب افتاده، عقب مونده همیشه از ضرر اینها گفته میشود تا اون که از فایده آنها؟ یعنی در برابر فایده آور بودن اینها، مخصوصا در بخش کتاب و مطالعه من در نظر دارم. شما فکر میکنید همین اندیشه در قشرهای ما جمعه مخصوصا نسل شما از کجا سرچشمه میگیرد و چرا چون نظر دارم به پدیده ها و رویدادهای نو؟
و یک کمی میترسن، کمی شاید میترسن از این پدیده های نوآوری. مثلا یک نفر میگه بود کتابات الکترونیک کنیم در اینترنت پخش کنیم، یک نفر میگه به همین دیدگاهات الکترونیک و پادکست های به همین مانند کنیم. میگه من قبول ندارم اینترنت چیزی مخرب است، تخریب آور است، فیسبوک تخریب آور است، نمیدونم واتساپ و تلگرام و وایبر چیزی تخریب کننده است در ذهن اینو. چرا در اون قدرت ها، در اون پیشرفت ها این چیزی تخریب کننده نیست که اونها را به قدرت تبدیل می‌دهد، ولی در اون برعکسش است؟ فکر میکنید چرا؟ سر این من نیز مدام اندیشه می‌رونم که چرا چنین است که ما تکنولوژی گریز هستیم. بله، همین موضوع. تکنولوژی در سال‌هایی که سال‌های علم دقیق و ریاضیات و علم‌های دقیق اعلان شده است تا سال 40 4 هدف استراتژیکی بس و تکنولوژی پرست هستند. در تطبیق آنها ما از تکنولوژی می‌گریزیم، حتی شرم می‌داریم در بیان آن که صنعت پیشرفته ترین تاجیکستان صاحب استقلال صنعت اطلاعات است. اطلاعات که بنیاد آن را تکنولوژی اطلاعات کمونیکاسیونی اینترنت تشکیل می‌دهد و ایجاد خدمت‌رسانی و مطلب‌های دانش بنیاد و اطلاعات بنیاد، یعنی صنعت پیشرفته ترین تاجیکستان صاحب استقلال است. این صنعتی که از شوروی میراث نگرفته ایم، ما تاجیکستان صاحب استقلال اون را صفر ساخته است، پر ساخته است. در بیان هدف چهارم استراتژی که بس و معمول است امروزها، خصوصا در زبان تلویزیون‌های دولتی، حتی قبول کردن همین اندیشه برای اونها وهم‌انگیز است، وهم‌آور است که چخیل تاجیکستان میتواند چنین صنعتی پیشرفته داشته باشد. اکنون که ما درباره صنعت کنونی تمامی ساحه‌های اقتصاد صحبت داریم و این رو صرف نظر میکنند. صنعت گفته متاسفانه صنعت آغاز عصر 20 را قبول دارند که در اون تنها استحصال از اشیاء خام است، نه استحصال با تکیه به ذهن انسان است، نه مطلب و خدمت رسانی های ذهن بنیاد و دانش بنیاد است. چرا تکنولوژی گریز هستیم؟ و در همین یکی از سبب‌هاش، شاید خطا کنم، یکی از سبب‌هاش آن است که روند تعلیم باز هم من پیش گمان می‌کردم که این از دوره شوروی به ما میراث مونده است. سپس تحلیل کرده، با صحبت کرده با کارشناسان، تاریخ شناسان، باز هم مایل به اون دارم که این در دوره شوروی تقویت یافته بود. یک سرچشمه‌اش از تو دوره شوروی بود. در امارات بخارا فکر میکنم تحصیل در مکتب نه به خاطر بیدار کردن توانمندی یا ظرفیتی شاگرد است، بلکه که تو تواند خودش آموزد. یعنی آموختن رو نمی آموزانیم، بلکه کوشش میکنیم که انسان رو همچون ظرف پر از معلومات کنیم، پر از دانش کنیم. آیا در آینده او دانش استفاده میبرد و معلومات استفاده میبرد یا نه، اینش مهم نیست، مهمش که پر باشد. و فراموش میکنیم که تحلیل کردن همون حد اقل همون ظرف مطلبی پر کرده رو هم نیز آموزانیم تا تواند در آینده تحلیل کردن رو آموزد و روح آموختن رو دوام دهد، چون که آموزش انسان از آغاز حیات تا با انجام حیات است. در یکی از استادان ساحه روانشناسی دکتر یونوسова وقتی سوال گذاری کرده بودم سال 2009 چرا چنین است که ختم کرده همون یک مکتب با زبان روسی، من در هنگام تحصیل در دانشگاه پیتر لنینگراد همین را احساس میکردم، چرا ختم کردگان مکتب های روسی یا که مکتب های تاجیکستانی هم که باشد یا که ملی هم که باشد به زبان روسی تماما روند دیگری اندیشرانی دارند در مقایسه با ختم کردگان صنف های ملی تاجیکی باشد، ازبکی یا که دیگر زبانی معمولی در کشور. و جوابش چنین بود که در تحصیلات صنف های تحصیلات روسی طرز آموختن را می آموزانند. در مکتب های ملی صنف های ملی باشد همین روند آموزش رو یعنی تجربه کردن
омӯхтанро намеомӯзонанд. кӯшиш мекунанд ки мактаббача пур аз маълумот қориязёд кунад, пур аз маълумоти бошаду таҳлил кардану андеша ронданро намед. ман мактаббача будам, раҳмати падарам устоди математик будам ва солҳои зиёд директори мактаб. вақти китобхонии маро медиданд хурсанд мешуданду ман мепурсиданд: писарам, аз ҳамин китобе ки мехонӣ як ҷумла гуфта метавонӣ? бо андешаи худро нисбати ягон қаҳрамон, нисбати ягон ҳодиса баён карда метавонӣ? ман метарсидам ва барои ҷавоб гуфтан ба ҳамин саволҳош медонистам ҷумлаҳои махсусро аз ёд мекардам. ба ҳамонро мегуфтам ки аз ҷумла аз китоб аст, ҷумлаи худатро сохта метавонӣ? меҳаросидам, аз андеша рондан метарсидам. яъне андешарониро на дар ҳама мактабҳо меомӯзонад. бод сабаби сеюмаш низ ҳаст. мутаассифона ҷамъияти мо китобхон нестем. ман чанд далел меорам. мо шеърдӯст ҳастем, шеърдон ҳастем, китобхон нестем. бештари шеърҳое ки мардуми шеърдони мо медонанд, унам аз китоб хонда аз ёд кардан нест, бо шунида аз касе аз ёд кардан. масалан, далели барои тасдиқи ҳамин фарзияам он аст: ситораҳои мо, сурудхонии онҳоро аҳамият агар гӯш дода бошед, пур аз хато аст. чунки аз забони каси дигар меомӯзанд ва ҳаргиз китобро сарчашмаи аслро ёфта варақ намезананд. як мисоли оддӣ: худораҳматӣ муборакшоҳ бо ҳамтоёни худ яке аз дурдонаҳое офарид ки қаду бастад ба мурам. имрӯз интернет пур аст ва ҳар як сарояндае ки андак ба пӯ хестааст чӣ месарояд? қади пастад ба мурам. табъизи поймол кардани ҳуқуқи муаллиф як тарафист. табъизи ҳар як инсон аст, чунки қади паст ҳар кас дошта наметавонад. ҳастанд нафароне ки қади паст доранд, лекин қаду баст ҳар як инсон дошта метавонад. чи қоматбаланд, чи қоматпаст, қаду баст дошта метавонанд. яъне ба истилоҳ фигура. лекин боварӣ доранд ҳамун сарояндаҳо, ситораҳо, ки сухан дар бораи қади паст меравад, на қаду баст. ина далели он аст ки мо китобхон нестем. ва сипас далели дигари китобхон набудани мо вақти баёни андеша. агар мо дар суҳбати хоса, суҳбати дӯстона дар баёни андеша чанд забоне ки медонем ура омехта мекунем. як соли охир шуд, дар дарсҳое ки мегузарам, яке аз шартҳои тилоие ки пеш аз оғози дарс мегузорам ба шогирдон, мегӯям ки аз ҳисоби ман, аз ҳисоби дарси ман забони давлатӣ маро ғанитар кунед, ҳадди ақал зиён нарасонед, забони давлатӣ маро баъзан дақал мегӯям таҷовуз накунед. марҳамат, бо кадом забон ки роҳат ҳастед, ҳамун забон суҳбат кунед, саволгузорӣ кунед. агар бо як забон, кадом забоне ки шумо роҳат ҳастед, се забоне ки ман медонам, русӣ, тоҷикӣ ё англисӣ, бо яке аз ҳамин забон сар кардед, баёни андешаро бо ҳамун забон ба анҷом расонед. ҷумлаи дигаратон метавонад бо забони дигар сар шавад, лекин хоҳиш дар як ҷумла ду забона омехта накунед, чунки ҳам одат мешавад ба шумо ва сипас ин зарар мешавад ба забони миллии мо мешавад, ба забони ман мешавад. ман намехоҳам ки аз ҳисоби ман шумо забони маро поймол кунед, таҳқир кунед ё таҷовуз кунед. ва инаш далели дигари он аст ки мо китобхон нестем ва шояд технологияи гӯрезии мо низ аз ҳамин сабаб бошад. аз ҳамин ҳодисаҳои дисернет як шоеа мегӯем, як овоза зиёд шуд ки аксари он нафароне ки мутахассисо ҳастанд ё каме номашон дар кишвар маълум аст, намедонам машҳур аст ё намедонам мутахассисо ҳастанд, аслан дар хонаҳошон китобхона надоранд ва китобҳои заруриро надоранд. шумо ба ҳамин фикр то куҷо розӣ ҳастед? худатон доред дар хона китобхона? масалан яке аз эродҳое ки мегӯянд ҳамин аст, оно бо китоб сару кор намекунанд. шумо ба ҳамин шоеот, ба ҳамин овоза чӣ гуфтанед? гуфтанӣ ҳастам ки дар ин давра китобхона доштан нишонаи китобхонӣ нест. чаро? чун як нафар дар дастгоҳи ҳушмандфон ба истилоҳ смартфон метавонад китобхонаи бузурге дошта бошад.
ё ки дастрасӣ агар ба интернет дошта бошад, тамоми чанд забоне ки медонад, бештари китобҳои маъмул дастрасаш ҳастанд. яъне китоб ин нишона нест. не бубинед, агар бад фарзандони шумо чӣ ташвиқ мешаванд, вақте шумо дар як смартфонатон 10,000 китоб доред. ман дискҳоеро медонам ки миллион китоб доранд, дар дохилаш 1 миллион китоб аст. вале китоб чӣ хел таблиғ шавад бояд ба ҳамун хонавода, ба ҳамун фарзандо, ба ҳамун наслу ба ҷамъият, агар ҳама дар смартфон бошад. хуб вақте мо смартфон медорем, мехоҳем як китоб бахонем, инҷо бо чанд чиз дига ҳамроҳ мешаванд, аз ин роҳ ба ин роҳ, аз ин роҳ шояд ҳам китоб нимкола мемонад. вале мегӯянд одам вақте як чизи зиндаро дида меистад, он ташвиқаш мекунад. шояд дуруст аст. муҳит, маркс гуфтааст ки муҳит муайян мекунад тафаккури инсон, бытие определяет сознание. инам албатта ҳикмате дорад ки ҳар замон чизеро ки дид худаш тарбия мекунад, ҳатто ҳамун иттилооте ки дар ҳамун муҳит ҷамъ мешавад, аз ҳамон бархурдор мешавад. шумо як мутахассис соҳаи технологияҳои муосир ҳастед. чанд тавсия дода метавонед ба бинандаи китобхон ки дар хондани китобҳои электронӣ чӣ чизро ба назар гиранд? на танҳо китоби электронӣ, кадом китоб фарз кардем бо шарофати ҳамон асари гуфтам, зулайхо устод худо раҳматаш кунад, Солеҳ Мои раҳматулло барои дарёфти асари Зулайхо, очерки Зулайхо, гуфтаги бояд таъкид кунам ки очерки Зулайхо дар соли 1985 соҳиби ҷоизаи муаллифаш, соҳиби ҷоизаи ҳамзамонони мо наш современники дар сатҳи шӯравӣ шуда буд. бо очерки Зулайхо ки дар бораи яке аз зан қаҳрамонҳое ки шавҳар ветерани ҷангашро, ҷанги дуюми ҷаҳон, ҷанги бузурги ватаниро 40 сол зиёда парасторӣ кард, беҳарду даст парасторӣ кард. басо қиссаи дилчасп аст, басо қиссае ҳаст ки инсонро таъсири қарор инсондӯст мегардонад, ҳисси инсондӯстӣ шахсро боло мебарад. ба хотири дарёфти ҳамин китоб ман ташриф овардам ба китобхонаи миллии Тоҷикистон ва басо хурсанд шудам аз ин дастоварди Тоҷикистони соҳиби истиқлол. ҳаст ва бисёр ҳам хуб фаъолият мекунад. дар муддати басо кӯтоҳ ман боварӣ надоштам, дарёфтам ҳам очеркро аз рӯзномаҳои соли 85 Тоҷикистони советӣ ва ҳам худи асарро. яъне бинандаҳои барномаи китобхон метавонанд ба китобхонаи миллӣ муроҷиат кунанд. яке аз тавсияҳо ҳамин аст ки ҳарчи бештар истифода баред аз ин имконият, хусусан донишҷӯён, хусусан нафароне ки ба таҳлил машғуланд, истифода баред аз ӯ сарчашмаҳое ки дар махзанҳои илму маърифату донише ки дар китобхонаи миллӣ ҷамъ шудааст. ба он хотир ки на ҳамаи он сарчашмаҳо дастрасан ба шакли электронӣ ё онлайн. шумо ки ҳарчи бештар аз онҳо истифода барем, шояд масъуле пайдо мешавад, нафаре пайдо мешавад ки ҳамаи онҳоро электронӣ кунад ва дастрасиро ба онҳо фарогир созад мутобиқи формулаи 3Ҳ аз ҳар макон, аз ҳар замон, аз ҳар як дастгоҳ дастрас бошанд. ташаккури зиёд ва ташаккур мегӯем ки дар барномаи китобхон иштирок кардед ва даъвати моро пазируфтед. ба бинандаи барномаи китобхон ҳамеро гуфтанем ки ҳар меҳмоне ки дар ин барнома ҳузур мекунад андешаи нав дорад, андешаи тоза дорад ва умедворам ки шумо аз андешаи меҳмонони мо чизе барои худ гирифта бошед. мо дар ин коинот, дар ин низоми ҳастӣ ба хотири он наомадаем ки танҳо зиндагӣ кунем, ба хотири он омадаем ки зиндагӣ дуруст кунем ва зиндагии дурустро тарғиб кунем ки ин дар натиҷаи омӯзиш, дар натиҷаи хондан ва дар натиҷаи огоҳӣ ба даст меояд ва ҳадафи ниҳоии барномаи китобхонам ҳамин аст. ин барномаи китобхон буд. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бимонед. худоёро мададгор.